Meng solian ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta tolupat tehu. Jesus kakihanit solkahi-kahin tenen meng yuke. Tel selon sokyan patekilan. Itel unawan ti ngahatiay moniun. Teka unawan liay tunahi ka tel ngahatiay moni. Pipisi tel masiwitetan saleha puasay moni. Apelato kakihani i. Tel masiwi tiloy tel ngahatiay moni ape yuke. Ngatuna hiwen kao pipisi nga. Aile ape liay nga kakaweni o ti pupuasam. Tai hakewahani mga saleha puasay moniuk. Tel ngahatiay moni na milo yuke. Kaya nga aile la. Tel masiwitetak ihatapo nga ti pupuasak. Nga tap kuik ti aile puasayin tenen ailan. Mga hiena nangakat. Nga tiyoywen. Nga aile nga awesa lehete kaselon wakiaw ni nga nangatapo a pupuasak. Ilowi tel-tel ti tekal hakemu moniay tel masiwi. Ikamemu tel. Okewen hil waliko ti tel masiwi. Yukek. 3,000 patulawel. Tel ngahatiay moni honei yukek. Wakiwa tek pepa ikola mongehe waliko ti okewen. Ape otay sohiwa. Hanawa 1,500 patulawel. Ikamei tel ya yukek. Okewen hil. Tel selon ukek. 16,000 tomi komem. Tel ngahatiay moni honei yukek. Wakiwa tek pepa ikola mongehe waliko ti okewen. Ape tay sohiwa. Hanawa 12,800 tomi komem. Tel ngahatiay moni tiniayle hanitakaliay. Kalak tel ngahatiay moni yun pisiweni. Tel masiwitetan sameni i ti upiay awesal lehete kaselon huali i na itapo ti pupuasan. Jesus tili kakayan ukek. Nakakihani amuto tenen mengi. Nakekilan selon laha kumahe ti hayo. Laha puasa na milo laha ti tanenay waliko ti isosoho te huponi. Ihoy ni te kaselon ti hayo. Ngahone amuto. Hapuasa wa moni umuto ti hualiay selon. Namuto ay leuke kien. Amuto tunah loho muto. Kalak na moni umuto tapo. Imu hayo wakiaw ni amuto hani te soltonan. Tel na ngahati aluni waliko kokol. Tel masiwitetan so iti ngahati waliko pamulapan. Tel na ipisi tel masiwitetan ti waliko kokol. Tel masiwitetan kumso iti ngahati waliko pamulapan. Na amuto kum ngahati aluni waliko ti tehuponie. Hayo kumso amuto ti ngahati waliko tuah tetan. Na amuto kum ngahati aluni waliko ti hayo haniwen amuto he tehuponie. Hayo kum hani amuto waliko tenen patesolian ti tesoltonan. Amuto kumpo asuke hahitake masiwihua. Uke amuto wahani tel, ape amuto watakai tel. Amuto hong kakai tel, ape amuto kum hong tel. Amuto kumaile uke puase hayo, namasin namilo muto tin kokohan ti ngahoy moni. Ti teka paresi hongoa waliko ti Jesus kakak, lato soke ni i, nakelato selon tenen pate pahalato moni. Jesus hone lato. Amto puas eliliel kolaya muto le selon samenia muto. Tuahe hau coy hone lelo muto. Hina waliko tenen selon hana tuah tilaha. Hau nameleugek pate lialun. Masin tina selon pate pahan moni. Jesus kak tatale ukek. Ima ti John Baptist kaki ahuti kakay hayo. Amuto teka Israel. Hahitake hatisol nauna ti Moses. Makakain ti teka kuluyay kakay hayo. Tuahe aupe ye, nga matesol kahik-kahik, kakaki men solian ti hayo neni seilon, ape kilan seilon, pahalahawanen hayo neni laha. Tuahe kumahe katesol nauna iyen kumahe tua. Nga kakanehawane amuto, maun matehuponi itapo, tuahe tap teik ti tesol nauna iyen kumahe tua. Tuahe kilan ti amuto, amto hakalala nauna ti Moses masin tenen nauna saleliyay hehin. Ngahone amuto, na tel iliyay tel akwan hehin ape iukeliyay tel, hayo namiloy ukek, ielewen saun lialun ti wawan hehin. Ape tel na yuke akwan tel hehin ti wawan liyay liyoy, tin masin, hayo namiloy ukek, ielewen saun lialun ti wawan hehin. Jesus hahana ututuen laha ape ikaki tenen meng yukek. Tel selon tenen kilan sohi, soson mewenay solian. Husele kilay waliko tetan,
ape yang amuam kapite kalawan tapai ngain. Tel selo nakan Lazarus, tapuanen sokyan, matinun kilay nahon. Lawala hatonai awengi tel selon kilan sohi. Mewenai ito katekat an mamoni. Pahanwanen yani tain penian ay puthani itan hahitake toneani tel selon kilan sohi. Tain tekasinen lanahima kamutin nakonaun. Imuh Lazarus mat apeteka engel waki ihani tonehayo kapi Abraham. Tetesol tonain patetua. Tel selon kilan sohi tinimat apelati hini. Ikane tesol kawi kawatan titap tahitapuan. Ilamani hawane moloan. Ikhesa hanile patul ape iningahi Abraham khaw nuanen hetekia Lazarus. Ape itilol. Tel tamamite Abraham. Ngalamani hawane moloan hetehot iye. Tahane manga ape taloma Lazarus le isoti ngakeminan hekan ape hawai lehok. Tuhay Abraham ukek. Tel natuk. Nameniwa timat. O hinawali ko tenen solian ti paham lokon ti otutuen hetehu ponitan. A Lazarus totonan patelialun. Tuhay aupe totonan ape pate solian maamuam tetan lalapuanen. Awo toto leili moloan lalap. Tuay te solwali ko yen wasalok ako pate khaw nuanen. Hayu cehiwen wasalok ako le amite kumkoliakewa. Matin amuto kumkoliakema. Tel selon kilan sohiukek. Namasinien, taloa Lazarus haniwa ingi tel tamak. Tepani mukalak iyen. Pahak ihahongo lato, kapate lialun wanen tesol tinga toto. Ape lato towiahua ti lialu iwaw lato, le lato kumlua hanimakapik tain lato mat. Abraham pahoyukek. Moses mateka kuliyay kakayhaw, hanawen lato naunatihaw. Tesol ukalam, ala lato hongusiwa tesol naunayin. Tel selon kilan sohiukek. Ia ni kumpon nakelato kumso. Tuhay na tel selon masin Lazarus imoy halia ape kakihani lato naunatihaw. Lato towi ahu tilialuy wow lato. Ape Abraham ukek. Na lato kumhongso kakay Moses mateka kuliyay kakayhaw. Tin lato kumhongso kalak na tel imoy halia ape kakane lato.